mefero ya diatla me ga re tsena mo go tsone. Tautona wa Namibia Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah o tla etela mono Botswana mo tsatsing la kamoso. E tla re a le mono Dr. Nandi-Ndaitwah o tla nna jalo le dipuisano le Tautona Advocate Duma Boko ka dikgang tse di amang mafatshe o mabedi. Puisano eo e tla itebaganya le tirisano mmogo ya mahatshe o mabedi mo mehameng ya temothuo, bojanala, tikologo, mesepele, ditlhaeletsano le tsa itshireletso. Botsalano jwa lefatshe la Botswana le Namibia bo tswa kgakala bo tshwaragantswe ke ditso, setho le itshwelelo ebile bo sala bo thega go tswa ka dingwaga jalo tsa bo 1990. Dr. Nandi-Ndaitwah o tla boela ga bone ka la bone tsatsi lone la kamoso. Tautona Advocate Duma Boko rotloeditse barui ba sediba, barui le badirisi jalo ba sediba sa morafe sa mokala go tshwara ka thata le go tlhokomela sediba seo gore sete se ba tswele mosola mo thuong ya bone. Fa a bua ka nako ya neng a etetse sediba seo se puso e tsentseng letsogo mo go thuseng, Tautona o ne a kopa barui go tswelela ba tlhokomela leruo la bone le le tswang kgakala le tshegeditse itshwelelo ebile le lone mokokotlo wa batho ba kgaolo eo. Komiso Maphanyane ka pego. Re araba potso ya mono sakana. Ke tshimologo a re lefelo. Morui mongwe le mongwe o tshwanetse anose go sena yo ka mmotsang dipotso, anose ke le tshwanelo ya gagwe. Mme le gone ya ka re simolola jang dilo tse re di dira ka gore di le tshwanetse, a re di dire ka gore mongwe o le thomogela pelo ke tshwanelo ya lona. Makgotla a buelelang badirelapuso ka borataro jwa one ga mmogo le lephata la khiro la badirelapuso DPSM ba kgonne jalo go baya monwana molao o tla tsamaisang khansele e sekasekang le go buisana le puso ka dituelo tsa badirelapuso ya Public Bargaining Council. Molao o sala morago paakanyo e dirilweng ke Palamente ka kgwedi ya Sedimonthole ngogola. Se se raya gore jaanong lekgotla leo le tla kwadisiwa sentle ke mookamedi wa tsa pereko go tlhagolela tsela dipuisano dipe tsa dituelo tsa badirelapuso. Pego ka botlalo ka Mpho ke Leboge. Morago ga go leta ka lobaka gore go nne le tsamaiso e batlamang fa go buiwa ka dituelo tsa babereki ba puso le makgotla a babereki ba kgonne go dumelana ka molao motheo o tla ba kaelang ka se se tshwanetseng go dirwa go ya pele. Molao motheo o ke nngwe o dipuisano tsotlhe gareng ga mohiri le makgotla a babereki di tla ikaegang ka one. Mohiri le makgotla a babereki ba tlhalositse fa ba itumeletse molao motheo gore bargaining council e tsoge e saenelwe. Ke rata gore re leboge facilitator ya rona ka bopelotelele go bereka ka botswapelo mo ntseng a bereka ka gone go re thusa gore re kgone go a tumalana. Ke rata gape go leboga le ba makgotla a babereki botlhe, bo presidente le bo SG le maloko otlhe ya la bantseng e le gore nako tse dingwe ne ba gapana go tla gore re tle go tsena mo diphuthegong tse gore tle gorogaga. Yaanong go na le one matsapa a ntse a le teng pele go boe gore re tsene ga re leng teng ebile re eletsa gore re tsamaye ka tsamaiso e leng gore ga ya siamela lefatshe la Botswana hela ebile e tsamaelana le ditsamaiso tsa mafatshe a mangwe ke selo se e leng gore se siame thata. Yaanong re sologela gore go tswa go a go pele ga rena go nna le makgwere kana dilo tse e leng gore di a kgoreletsega ga di nna teng. Sologelo ke gore re ta di tshwara hela ka ga e leng gore ne re theogetse ka teng ga re baakanya one molao motheo e leng gore o tlile gore kaela sa rona hela gompieno hela ke go itumelela hela gore re le ga re leng teng. Baeteledipele ba makgotla a babereki ba ne ba bona se e le phetelelo e kgolo thata e tla nolofatsang dipuisano gareng ga bone le mohiri. PSBC is taking shape. PSBC is all about the Constitution. Therefore, I think we have achieved a lot. But however, I would also want to thank in a special way, I think, the new government, because I think there has been so many challenges, particularly with how to reach an agreement when we are to do a constitution. It's really a milestone that we need to thank them that at least we are taking shape now. We are going to negotiate outside the council because it's a process.
We are going to register from now, but it's really a milestone that we are really thankful for. And now organized labor is going to negotiate in a proper platform as per the international best practice. This will be a clear indication of improved labor relations mo la Botswana gore go eng pele yaanong go itse gore Botswana jaanong go na le a positive mo gore jaanong re be re dumalane le maphata a mabedi, the labor movement and the government mo goreng ra go handla yang dikgang tsa pereko tsa babedi ba la tsela Botswana particularly bone ba direla puso ka mago ka kalo re lebogile re tsa gore le babedi ba ta itumella this new development. Lephata la Khiro le ne la tlhalosa fa le ta dumelana ka tsamaiso e ntšha ya dituelo tsa badirela puso ya fan-shaped structure gore e tla dirwa ka tsela e ntseng jang morago fela fa ba sena go dumelana le makgotla a babereki ka tsamaiso eo. Mpho ke leboge Botswana Television ka Borone. Pego e nngwe ke reng go tlhaela dikota kgotsa mopalo mo baneng ba kgaolo ya gantsi ke seemo se se ngomolang pelo mo nakong eno. Selekanyo sa teng se go go 10.7% fa go tshwantshangwa le 2.9% yo e leng seelo se lefatshe le se ipetseng. Seemo se se gwetlhile mohumagadi wa ga Tautona go thuthuntsha tota go thulantsha tlhogo le bana le seabe ba kgaolo go hunela dithako ba tsena jalo mo setšhabeng go sekaseka gore matsapa di a tsa kae le go batla ditharabololo tse di tla netefatsang gore ga gona ngwana ope yo o lalang ka tlala. Komiti e setse e semeletse mme tla re mo malatsing a tlang e etele metse e tshwarang Utlade Grootlacht ga mmogo le dikar go lekola seemo. Angela Enosa wa Pega. Tlala e gantsi ba ka ntlhaelwa dikotla mo bathong segolo jang mo baneng ke kgwetlho e tlhalosiwang e lebane kgaolo ya gantsi le ntswa puso e na le mananeo a leng mmalwa go netefatsa gore bana ga ba bolaiwe ke tlala. A child who has this undernutrition will not develop at the ngwana yo tlhaelang dikotla ga go le ka lebelo le lengwe hela le ngwana o bonang dikotla le dijo tse tlekanetseng se gape se ba baka ga mosing le mo dithutong ka gore go supa gore ga ba ithute sentle ba tshwantshwana le balekane ba bone. Re ba batla ba le mo seemong sa gore ba kgone go akola thuto mme jaanong go supagala gore maitlamo a rona go na le ngwana yo ka kgonang go itepatepanya le balekane ba bone ba mahatshahatse e tla nna torohela. other communities or around the world. A re ska ra bua hela, let there be action. A re bone gore go nna le action, re emeng ka dinao, re eme le kgaolo ka dinao. Dikgang tsa botsogo ha se dikgang tse e leng gore o tshwanetse gore ke tla kana ka moso. It goes without saying that our determination go a bonala gore e le ruri re batla ditharabololo tse di ka thusang go itebaganya le bothata jo. help arrest this problem. Seemo se tsetswa kgakala mme go lebogile ga gona le mangwe mabaka a dirang gore tlhaelo ya dikotla mo baneng e kekele. The family members, they range from 5 to 15 family members, where we will see the under 5 maybe to up to 10. And then we have poor feeding practices. Children are fed as the main meal. Batsadi ga ba tlhokomele bana ga ba thapisiwe ba togala mo malapeng go iwa dipotong. And then we have a challenge here, childhood illnesses such as diarrhea. Ha itela le gore bana ba ile gore ba malnourished already. Ke bana ba ile gore go nna difficult gore bana ba ka gaina o itikana ba ka kgona gore ba manage sentle ha ba setse bana le malnutrition. Mo nakong eno bana ba 294 ba kwadisitswe ka tlase ga lenaneo la go phakisiwa dijo e le go thusa go oketsa mo go tse ba setseng ba dihiwa mo malapeng. We managed to have 232 kids on the program. Bana ba jesa dijo tse pedi tsa letsatsi. One of the project was a success, just that you are shortly below. So ga ya ka kgona go nna le maduo ya ka nutritionist na bua gore banana ba sa tliswi sentle. Go bua nnete kgaolo ya rona is rich ina le dijo. We now put them in the system ya rona. Bana ba gantsi ba ralla diemo di akaretsa go dirisiwa botlhaswa mo go sa tlhakanelo dikobo le go itemogela tiriso botlhaswa nnotagi le diritibatsi mo malapeng. Tshologelo ke gore morago ga dipatlisiso go itebagana le seemo se sa tlala e tla nna sengwe se ba tla sekeng ba kgathale ka sone. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi.
le kalana la nardi le simolise lenaneo la thuo ya dipodi tsa mafi ko kang le le itebagantse jalo le go tokatsa matshelo a batho ka go dirisa ditswa mafi bokontase le dimonamone tsa bodijo kate jalo jalo lenaneo le simoloditse jalo thuto puisano ka Mantaga kana tota sente ka tsatsi lone la mosupologo tse di tla tsenwang ke baithuti ba le bane ba ba thusitsweng ke lekalana la Botswana Digital and Innovation Hub ba itlhokotsa ka dithuto jalo tsa go dira mapsi Neo Modungwa wa bega Mahama wa mashi ke ngwe sa ntse sa letsogo morago mo lefatsheng leno lentswa o lemogilwe o na le bokgoni jwa gona le seabe se se tona mo mohameng wa temothuo ke ka mo lekalana la nadi le ragantse ithuthuntso ya dithuto tsa mahama yo wa mashi baithuti ba tla rutiwa ka go dira ditswa machine di tshwana le yogurt le cheese tse di tsentsweng mangwana ga a akaretsang kgengwe mowana le morula mme maikaelo a rona ke gore di-beneficiary tse jaaka se re simolotse re ba rutuntshitse ka go rua dipodi tse go di direla dijo ya kareta go na le dijo ha bo furu ya tsone nepia go na le bo lukina ha ba se tona go di rua e ba gama ha ba tswa mo go game gompieno biki yone thutuntsho ya rona ke go ba rutuntsa ka processa mashia mongwe wa ba go tselela neo le Melesego Tumelo o tlhalositse fa dithuto tse di mosologela molemo ka jana e tla re go tsweng fa a ye go dira dijo tsa leruo mme a di rekisetse barui nna tota ke na le tshologelo ye tona ke bona ke ya nyile dithuto tse dintsi ka gore re ne ra re le setlhopha se se tlhophilweng seo re ne ra tswa ka leina le leng gore le re bopa re le setlhopha re nna company yano re be re mo kgalagadi re bana ba ha re tshwantse gore re atise leleme la rona le tiro ya rona re be re dipoditse ke tsa mashi mme ra go bitsa di-product tsa rona re zamoriso morago ga dithuto tse go tlhalosiwa fa baithuti ba tla fiwa dipodi di le 10 mongwe le mongwe wa bone go ba rotloetsa jaaka ba tla ba itshimololela dikgwebo Neo Modungwa Botswana Television Kang ba le gona o tsubang segwana sa ditshwantsho tse ke dikgang tsa Botswana Television baeteledipele ba ba akaretsang jalo makhanselara le dikgosi mo kgaolong ya Bokone Bophirima ba rotloeditswe go tshwaregana la ditlhabololo tsa metse ya bone ga mmogo le gona go direla setšhaba ka botswapelo seo se builwe ke mothusa-tona wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao Re Ignatius Moswane ka jana kopane le boeteledipele jwa kgaolo ya Bokone Bophirima ka la bobedi mo tsatsing la maabane kwa Motšing kwa Maung mothusa-tona Moswane o kgotaditse baeteledipele ba go beela kwa thoko dipharologano tsa bone tsa diphatsi tsa sepolotiki mme ba tshwaragane le go tsenya letsogo mo go tokatseng matshelo a merafe le itshwelelo ya kgaolo Maretha Kaisara Kapego Re Moswane o gakoletse boeteledipele bo akaretsa makhanselara le dikgosi go nonotsha merafe ya bone ka go thama makgotla a dithabololo a ikaegileng ka mohama wa temothuo gareng ga mangwe a thalosa fa go le botlhokwa go kabakanya itsholelo ya kgaolo eo go sa ikaega fela ka mohama wa bojanala le planning along the lines tsa go batla gore commercial activities commercial farming e tswelele mo motseng wa Maung Gami re batla go bona Maung e le segalalelo sa lehatshe la Botswana e senyela segalalelo sa go bona gore baeng ba gorogela teng e nne segalalelo sa gore Batswana ba na le letseno la madi mo pateng re eletsa go bona a big farm Tawana Royal Farming Development Trust e eteletse pele ke bokgosi go lemiwa 50 hectares mapalamente ba lona ba ka CCP ba le reketse diterekere ba e diretse sengwe le sengwe e kgone go create 200 jobs. Modulasetilo wa khansele ya Bokone Bophirima Re Itumeleng Kelebetseng o boletse fa nngwe ya dikgwetho tse di itsang dithabololo mo kgaolong e le lethoko la madi a bolela fa kgaolo ya Bokone Bophirima e le bophara ka jaanong e thoka madi a mantsi go ithabolola na le dikolo le 39 tsa primary
ntse le gore ra di tamela mme mo dikolo tse 39 tse rena le bana ba ka nna 23,169 mme sengwe se re se itemogela minister ke gore dikolo tsa rona di na le shortage ya di-classroom 75% ya di-facilities tsa rona tsa ditleliniki da dysfunctional maungo le hihi motakase hela mo o teng mme yaanong matsake gore dipone tsone tseo di sule so you can see gore le tsone le one maintenance wa ditsela tota there are potholes everywhere but because of budget SEO ga rena tsone dilo tseo. Fa mokgwadikgaba Re Moswane o boletse fa dumelana le kgang ya gore kgaolo ya bokone bophirima e bophara a tatsa ka gore puso e itamile go diragatsa maitamo a one a go thabolola lefatshe leno le itsholelo ya lone mo tsamaong ya nako gore dikgaolo di tshwana di kgone go akola dithabololo botoka. Maretha Kaisara, BTV News, Maung. Tsana jano mo kganyeng ya bogodu mapodisi a kang ba tshwere borre ba roba bobedi ka mafelo a beke tebang le bogodu jwa diphologolo tsa naga. Babelaela bao ke borre ba Batswana ba dingwaga tse di magareng ga 20 le 40 le bohera bobedi mme ba tshwere ka dikukama dikwalata dimwetse di le 3 ko merakeng ya Kekenya. Superintendent Solomon Lesedi a re babelaela ba iponaditse gape le ga lekgotla ka mosupologo mme ba namile jalo ba tshegeditswe go sampane go emetswe dithothomiso. Seemo se a tshwenya ka gore molao o sireleditse diphologolo gore di tswelle di thusa mo isolong ya lefatshe la rona. Ka jalo ke kopa setšhaba gore ga ba bona tiragalo e ntseng jaana ba re lometse be ba re itsise re le ba molao kgotsa ba diragatsa molao. Dikgang tsa kankeng tletse re tswelela le nngwe ya bogodu. Re wa dingwaga tse di 41 wa Mokenya mme a nna kwa lehatsheng la Namibia o itsupile gape le ga kgotla ya ga Makastrata ka Kang morago ga go lebisiwa melato e mebedi o mongwe le wa go utswa koloi o mongwe e le wa molato jalo wa go tsena mo lefatsheng leno a tlola terata kgotsa a dirisa dikgoro tsa molwane tse di sa letlelelweng ka Seesimane ungazetted point of entry. Mako re utlwe Naumuduma. Go itshupa mo ga Simon Kamau Irugu go tla jana morago ga go tshwarwa ke ba sepodisi kgwedi eno e tlhola malatsi a le 10 go ya ka mokwalo wa basekisi e ne ya re kgwedi eno e tlhola malatsi a le 10 mmelaela Re Simon Irugu a tshwarwa ke mapodisi a Kang jaaka ba ne ba boleditse letsholo la go lwantsha borukutlhe le go dira dikganedi tsa tsela. Morago go puruputswa ke ba sepodisi go ne ga fitlhelwa fa Re Simon Irugu a tsamaya ka koloi ya modiro wa Honda Fit e sa kwadisiwang mme ebile e belaesega e utswilwe. Mo molatong wa bobedi mmelaelwa go tlhalosiwa fa a tsene mo lefatsheng leno a dirisa molelwane yo seng ka fa molaong. Ba bosekisi ba ne ba lekwadisa lekgotla fa kgang e sang pele ntšha ka jalo ba kopa lekgotla go tswelela ba tshegeditse mmelaelwa ko kgolegelong go fa batlhotlhomisi sebaka sa go tsweledisa ditlhotlhomiso. Makastrata boa go ganelang o laotse gore mmelaelwa Simon Irugu a tswelele a tshegeditswe mo kgolegelong mme o tla itshupa gape fa pele ga lekgotla kgwedi eno e tlhola malatsi a le 26. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Me ga re lebatsa mafatshe a sele kereke ya Episcopal kwa Amerika e ganne taelo ya puso ya lefatshe leo ya gore e thuse basweu ba letso la Seburu kgotsa Afrikaans ba ba amogetsweng jaaka batshabi go tsweng kwa lehatsheng la Aforika Borwa. Moruti wa kereke eo Sean Rowe a re ga ba kitla ba dira jaaka mmuso ba tla le gore ga ba tshabe gore makalana a bone a thusang batshabi a imise tirisano mmogo le puso ya ko setlhopha sa batho ba Aforika Borwa ba maburu ba ba gorogileng kwa Amerika ka tsatsi la mosupologo ba hilwe maemo a botshabi ka bofefo ka ponyo jalo ya leitlho tota. Kganye sa jeseng bangwe di welang ka jana diketekete tsa batho ba bangwe ba ba tswang ko mahatseng a sele bone ba nna dingwaga dikopo tsa bone di diega kgotsa le go atlega di sa atlege. Huduga ga batho ke nngwe ya diphetogo tsa ga Tautona Donald J. Trump yo ene a tlhalosang fa basweu ba kwa Aforika Borwa ba sa tsewe sentle kwa lehatsheng leo kganye e bileng gape ya ganediwa jalo ke mmuso
wa lehatshe la Afrika Borwa. Dikalo megako di hela ha re sa hukeletsa kutlwanana sa tsa metshameko kgaitsedi ke go segongwe o foneva. Go leboge Benson mme ke re madume wa itshotlhe jaaka sa tlhalositse yo fono ke go segongwe yo ke tla beng go nela dikgang tsa motshameko e letsa Botswana tonight mme ke go letle a re tsena mo go tsena re simolola ka edi go gang kwa pele. Mongwe wa bakatisi ba setlhopha sa setšhaba sa mabelo se se neng se emetse lefatshe leno kwa mabelong a di-World Relays kwa Guangzhou, China, Justice Dipeba a re le fa ba nnile le dikgwetlho di tshwana le go ikgogela morago ga batabogi ba tlhwatlhwa ba lebelo la 4x400 meters relay ba le bararo kwa mabelong ao. Setlhopha seo se dirile sentle fela thata ka se kgonne go iponela phatlha kwa dikgaisanong tsa di-World Athletics Championships tse di tla tshwarelwang kwa Tokyo, Japan ka kgwedi ya Lwetse monongwaga. Setlhopha seo se letse se gorogile monogae maapane a rutlepego ka Victoria Taken. Justice Dipeba o supile fa ba kgothaditse batabogi ka kakaretso gore ba nne le tumelo ya gore ba ka phadisana ba bo ba fenya mabelo a bone ka e le nako ya gore ba ikemele ka dinao le go supa bokgoni jwa bone. Tsene se le botlhokwa gore re se dire re le bokatisi re le support team ene re na le yone ke gore re ba dige maikutlo re ba bolelele gore ga se gore ba ne ba tsene mo team ele ka phoso le bone on the day ha ne ba tlhokagala ha ne go iragetse gore le tsila a golagale kholena a golagale ba ya pa a golagale they were going to be brought in to come and compete so tota hela se ne ra ba se bolela ke sone se gore ga ba mo team ya ka phoso ba mo team ka gore ba kgona go performa and they did that. Dipeba o tsweletse a re itumelela go bo setlhopha sa borre sa 4x400 meters relay se kgonne go fetela pele ka seo se supa fa bana le bokgoni ebile seo ke tsa palo ya batabogi ba ba ka tabogang lebelo leo. Having a team like this is siane nako yone is sianeng 258-27 ke nako hela e fast ke team e leng gore o kgona gore ha o tsena go di-championship ntse tse tshwana le world championships o bo e dirisa o restile letsile o restile bayapo o restile kholene o itse gore o ka ba dirisa ka moso ba lapologile. O supile fa jaanong ba lebane ke namane tona ya gore ba ipakanyetsa mabelo a di-World Athletics Championships le go bona gore batabogi ba mabelo a mangwe ba ba iseng ba iponele phatlha ba dire jalo jaaka ba santse ba na le sebaka se se ntsi sa go dira jalo ka dikgaisano tse dingwe. Re tshwanetse re simolole gone gompieno ha re lebelela di-World Championship ga di kgakala tshwanetse re simolole gone gompieno re ipaakanye and re baakanye tsone di-relay tse re lebile gore le ngwaga e tla re a hosta di-relay and ke nako ya gore e be re simolola gore di bona gore re ka di baakanya ka tsele ntsenya re ka di supporta ka tsele ntsenya because ga re batla go tla go lusa maga rona re batla gore le rona ha ba tsona ba re lebeletse re dira re le moga rona ba re supporta e be re dira gona le maduo a e leng gore a ka itumedisa balatedi ba rona ka itumedisa Batswana. Tona ke lebeng go neteletsa ka gore e re lentswe lefatshe leno la aparetswe ke letlhoko ka tlhaelo ya madi ba tla dira bojotlhe jwa go bona gore setlhopha se bona ipaakanyo e maleba. Ha ile gore we are running short re ka kopa kae go thusa go augmenta so that re kgone gore re ipaakanye ke dumela gore jaaka re hostile yana re batla go bona performance e nte thata bogolo ya mme re tshwanetse gore re ba he necessary support re tshwanetse ra ba ha more support so that ba kgone go achieve ha no lebeletse le performance ya bona no bona gore these ladies ba ka qualify for World Championship ba ka gola ba go mme ha wa go retsa sentontsho ya ka nentse ke bua le bone ke bua le ba BAA ke bua le coach tsa bone the issue was preparation ya rona e khutshwane. Mabelo a monongwaga a di-World Athletics Championships a tla tshegetswa kgwedi ya Lwetse e le 13 go tsena e le 21 ko toropong ya Tokyo ko Japan. Victoria Taken, BTV Sport, Gaborone. Faratlolela mo go tsa kgwele dinao setlhopha sa Gaborone United se tsweletse ka go tiisa maekelelo a sone a go gapa bomampudi jwa paka ya 2024-2025 jwa ligi ya FNB Premiership jaaka setlhotse se parimotse sa Matebele FC ka dino se tharo go lefela kwa lebaleng la BPSC. Dino tsa The Money Machine di tsene ka Mphogaswane Omphile Ramoagi ga mmogo le motshameka morago Tendai Gora go tlhomamisa fa dintlha tse tharo tseo di tswelela di beele GU kwa setlhoeng sa Loko a jaanong re bone matlhasedi a motshameko o batla motho to bona jalo upon face mo go slicer tsotsi 1-2 bona poster what a move what a strike what a goal by Gaborone United
Mpokgaswane a banela jalo ya ntlha ya motshameko wash go tsone ga se re bone Maponda Ramoagi. It's a beauty. Ponna jalo the rest goal number 2. Wana Frankie wa romela vela Pinyati bona gone fa gora wash. Very disappointed with, I thought the first half was okay, but I think all 3 goals were similar. Second balls played to the edge of the box, we just didn't close them down, and any time we got in around their box we were closed down much quicker. First half, first 15 to 20 minutes, we played well, and we follow our plan, our strategy, we score, we created too many chances after crosses. We know that they are not enough good in area in their box, so we try to use this moment. But after we gave them control, and at halftime we try to fix this problem. Second half, I think that it will little bit better. Farabuela mogotsa di World Relays tsenene di tshwaretswe ka go Guangzhou China tona wa lephata la metshameko le bodiragatsi Jacob Kilebeng ga mmogo le komiti e rulaganyetsa mapelo a World Relays ba letse ba gorogile monogae go tswa kwa Guangzhou China ka bona ba ile go tsa malebela a gore mapelo a tshegediwa jang jaaka lefatshe leno le filwe tetla ya go tshegetsa ngwaga o tlang. Victoria Dakan o go tshwaretse pego. Tona Kilebeng o supile fa ba nyele go le gontsi mo leetong leo fa go tla mo go baakanyetseng mabelo ao go ratsa mae ka thelelo mme ba tla dirisa seo gore mabelo ao e nne a maemo a ntlha fa a tshegetswa mono ngwaga o tlang. Mme se ne se diragala ke gone gore ne go tsena dilesene ba rutiwa ka tsamaiso gore ra go dira jang le tsamaisa jang expectations gore ke eng mo e le gore ko China re ithutile dilo tse dintsi bogolo jang ka gore re tsaya mo go bone le bone re sengwe sa dilo tse re lekang go se dira ke gore e be e le gore re bereka le bone bogolo ja re lebile gore bana ba dirile bonte bana ba tsamaisa bonte competition ya bone ne le successful go raya gore le Botswana re ithuta thata bogolo ja mo go bone ka gore ke lehatsile le tumileng ka technology ka dilo tse di rileng tse dinte tsa sesha tse di tsamaelana le maranyana. Tona le komiti e rulaganyetsa mabelo a World Relays ba ne ba nna le sebaka sa go lebelela mabelo ao a simolotseng kgwedi eno le 10 go tsena e le 11 gone ko China. Ona supa fa kgatlhilwe thata ke ka fa dithulaganyo tsa mabelo ao di tsamaileng ka teng le ka fa di atlegileng ka teng a supa fa seo e nnile thuto e tona thata mo go bone. Kganya e botlhokwa ke yone bogolo yang kganya dinako go berekwa ka nako whether go na le di circumstances tsene di tabo dipula boeng bana ba make sure gore mo nako e rileng ba di you could see gore preparations were done well in advance ga ra swana gore dipitele re saletse morago. You could see gore even transportation go tsa batho ba isa kwa everything was seamless. You could see gore even the number of volunteers ba ile gore were engaged ba ile gore bana ba thusa tota bana ba baakantse sentle go na le order gore no ka se go tsene go gongwe bo timela because na ba make sure gore all the corners everything is sorted out. E re jaaka lefatshe leno le dira sentle thata mo go tsa mabelo Tona Kilebeng o tlhalositse fa go tlhokega gore puso e beletse thata mo mabelong ga mmogo le go a tlhabolola go tswa ko moding. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Fama tse dingwe tsa mapelo di tshwana le go ikgogela morago ga batabogi ba setlhopha sa setšhaba ba le bararo e bong le Tsiletebogo Colin Kibina Sipi le Baepondori mo mabelong a World Relays a sa tswang go fela kwa Guangzhou China ka mafelo a beke. Tona Kilebeng o tlhalositse fa dikgang di tshwana le tse di tshwanetse tsa rarabololwa ka nako ka jaana e le dikgang tse di tswang bogologolong di tshwenya. O supile fa ba na le seabe ba tshwanetse ba kopane go tla ka tharabololo. Game ko China tota ke gorogile mo letsatsi le ne ke goroga ka lone bosigo ba teng ke ha report eta maphakela gore our athletes ba setse ba le mo Botswana me ka gore di issue tsa communication le go connect ke ne ka gona gore ke reach out to them during the day me ra bua ba mpolela their side of story ne ke kile ka bua le BAA. I also engaged by ministry mo Botswana gore they should immediately ba tsene mo kganye le ba BNC go bona gore di khankeng
ya ka gongwe Batswana ne go na le tsietsi e ntsi ya gore kganne ile madi kganne e se madi hela go ne go na le dikgang tse dintsi tse e leng gore di-athlete bana ba akanya gore gongwe di tshwanetse gore di lebelelwe mme ba akanya gore ga di lebelelwe yaanong se re tshwanetse gore re se dire rona ke gore re lebele dikgang tse tsotlhe re lebele dikgang tse di tswang ko BAA tsotlhe e be re tisa kagiso le go agisanya one maphata a rona le gone go netefatsa gore dilo tsotlhe di dirwa ka nako ka gore dikgang ga o ka di lebelela hela ke kgang ya gore di-athlete gongwe go na le dikgang tsa gore gongwe ba duetswe late go ne go sena ditlhaloso ka nako kana jang le general welfare ya ka ne ke tlhalosa gore dikgang tota ne di le dintsi mo gongwe go nnile le ditlhaloso tsa gore kana go raya gore ba World Athletics ba confirmile di-team go ya ko World Relay late mme rile hela ba confirma immediately bo go dira thulaganyo ya gore go duelwe team e qualifyile ka gore normally go sendiwa maina be nna bona ba verify before. Fa re tswelela tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Phenyo Butali o tlhalositse fa kgaisano ya African Golf Confederation Region 5 e se kgaisano fela mme gape e le tsela ya go ipelela popagano bonokopila le moa o montle mo batshameking ka nako ya metshameko. Tona o buile se fa ema batsa karolo ba kgaisano e ka lefoko kwa mabaleng a Stanbic Golf Club mo Gaborone ka la bobedi a re utlwa dintlha ka go rata moyeng. Dr. Butali o supile botlhokwa jwa metshameko mo go bopaganyeng batho mmogo le go aga ditirisano mmogo tsa sennalaruri fa gare ga mafatshe. Of the government and the people of Botswana. Batsaya karolo, batsamaitse ba metshameko le baeng ka kakaretso, lefatshe la Botswana le Batswana ba le amogela. Puso e itlamile go godisa metshameko ka e lemoga thata botlhokwa jwa yone mo go tsa botsogo, tsa thuto le kgolo mo go tsa itsholelo. Go tshegetsa kgaisano e go tsamaisanya le dikeletso tsa rona re le lefatshe tsa go godisa metshameko e le tsela ya go dirisanya le mafatshe a sele ga mmogo le go godisa itsholelo ya rona. Aligns with our national aspirations of using sports as a tool for diplomacy, regional integration and economic empowerment for our people. To be part of the African Union Sports Council Region 5, a body that continues to champion the values of inclusion, innovation and sustainability in sports across the continent. E rile fa a tswala gagwe moeteledipele wa AGC Region 5 re Christopher Mulenga a lebogela puso ya Botswana go boena a tsenya letsogo le go tsaya karolo ya botlhokwa mo go rulaganyeng kgaisano e. This year's tournament is particularly special. Kgaisano ya ngwaga o e botlhokwa thata ka jana e tshegeditswe ke Botswana Golf Union. Maikelelo a lefatshe la Botswana mo go tsa metshameko a iponatsa mme re lebogela seo. Go batsaya karolo se ke sebaka sa lona sa go tshameka ka lorato mme segolo bogolo go gaisana ka botswerere. To make this event a success, a quick word to the players. This is your chance to play with passion, with integrity, and most importantly, with the spirit of sportsmanship. Mongwe wa dibui ya boele mothusa modulasetilo wa Botswana National Sports Commission mme Tebogo Lebotse Sebego yo lebogetseng batsadi ke monokeng ya bone e sa feleng a tswelela ka go rotloetsa bana le seabe go thusa fa ba kgonang teng. Think a special kind of people. I'm a sports mom. Ke mme o nang le bana ba ba mo metshamekong. Ke itse leto le batsadi ba ba fa ba le mo go lone mme ke itse se ba sentshang go bona bana ba bone ba kgona mme rona re le bogogi jwa metshameko go botlhokwa gore re dirisanye le batsadi go godisa metshameko. Re na le go dumela gore fa batsadi ba dira ka bojotlhe go thusa bana ba bone ga ba tlhoke thuso ntswa ba e tlhoka mme ke batla go akgola batsadi ba ba fano. Because sports like golf, very expensive to run and the parents have to dig deep in their pockets. So to the parents that are here, I want to congratulate you and thank you for continuing to support your children. Mafatshe a roba bobedi a akaretsa Botswana, Malawi, Zambia le Lesotho a tla tsaya karolo mo kgaisanong ya Africa Golf Confederation Region 5 e solofetseng go fela ka la botlhano. Go rata moeng BTV Sport Gaborone.
e le go rata moyeng a wetsa dikgang tsa motshameko sa nako eno wetso ke re a re bore kopana kganthe jana ka nako a bofera bongwe jaaka ke tlabe ke bua ke go di neela gape ka puo ya Seesemane wetso tlhe ka sona sebaka a re boere go gakolle ditlhogo gape. Tautuna wa lefatshe la Namibia Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah a solofela mono ka moso mo leetong la semmuso. Mapodisi a ka ngatshegeditse babelaelwa ba fera bobedi ka melato ya go tsoma diphologolo ntleng ga tiseletso. Fa mo tsa metshameko setlhopha sa mabelo sa lefatshe leno se dira bontle kwa Guangzhou, China. Wetso makotera ko hele ko go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa go mariga go tsididi go serametsanyana se sanyane re se ka ra nna kgakajana khudu ya mariga e itswe ke Mei a nne Kagiso. Dumela tlhe mmogedi kwa lapeng ka mogala ka tsa maemo a bosa phirimaneng eno nna ke bidiwa Neo Aten. Mo nakong ya gompieno maru a bonala mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka moso gone ka tsatsi la bone re solofetse gore go thibe ka bontlha bongwe mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ko ntleng ga kgaolo ya kgalagadi ko re santseng re solofetse go bona dibata tsa maru. Mo maphakeleng go tla ikutlwetsa go le tsiditshana mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno dikgaolo di tshwana le bogantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kwene le gare le kwa bokone botlhaba botsiditshana tota jwa borwa ba bobedi kwa gantsi go yeng kwa 13 kwa letlhakane dikgaolo tse dingwe gone go tla ikutlwatsa go le bothito ka 14 kwa maung go yeng kwa 17 kwa Kasane mo tshokologong go tla tswela